ngidap da kajing sungkumen ka ba crowd do kata-kata baya ka ni ka film karam ngin sawan sa joy Dharma iyan. Dharma susuyan. Pila penarti tiani nga. Hindi ka jing ke jongai phi. Kanam kala. Arpsantrik District Library joy ka shu kan long khatway ka ba RBG ka ba sanbat ka ba news poa trang kerkui vi ngin sa kendo komplisibun amen ka estimate committee jong ka Meghalaya Legislative Assembly hak arfu artrik naitung kalapan long ka jingle jurep ikilaitli ki project bakongsan balapan trekam hashlong ki bakin thop ya ka pokse water supply scheme New Shillong water supply scheme hamau pedang but ka second IT park building hashlong technology campus Hakani ka jingle jurep layalam da chairman ke estimate committee uba Meryl Bots aim ha ka jingadon lang ki dekat ki bakin thop ya kamyani di Shira ba Renington Lingdo Tongkhar but Remington G Momin haringkat ka jingsenran lang da ki officer ka assembly secretariat katanat public health engineering but na katanat information technology hapok se ka committee kalau bishar benya ya ka jinglong jingman jo ka project sam hakaba uba Meryl Bon ula pentip baka pumping system hakate ka jaka kala klem no hakini kindet snam baladam hakaba lawan ra ru ya kani shaka jingtip jong ka committee kani ka jingjia kalong ka basngo benya shibun kamde ka jingbakla jong no ru gila batha ya katanat bakan itho no da ka weipat ka jaka ka batmai na ka benta kani ka scheme ula ong Ulapan pau ya ka jingkermen bakatanat PHE kan penkre no mardor ya ka jingmang tingka na kabenta ka jingshna thamai. U chairman ka committee ula ay kublay ru ya ka dorbar nong pokse kabala ay jaka na kabenta ka ni ka project but ong ba mariadep penbet ya ka jaka ka bathamai on sedang no ya ka kam kenang ban pentik na ban penyo ya ka umbam umdi ka basengan syakilong yeng ke badan ha ka ni ka than. Ka committee kalalit jurip ru ya ka New Shillong water supply scheme mau pedang hakaba na kalyang ki officer ka PHE kila pensyai syaki dekat halor ki benta ba pher kentop ya ka treatment plant but ki weipat ki jingtei ki baladap an pendat hakatika jaka haba bishar benya ya ka jinga syakman uba Meryl Bon ulaong ba ka jinglong jingman jong ki jingtei ba jingbei pisa na ka benta ka scheme kalong ka basngohon Kani ka project kalayat hakalenti ka baday. Lapun tip syangi bahakawat ka baningkong ka bakentop ya kadam main gravity line but ka treatment plant on sa pentrikam no shen but on la ban pendap hau banay no pra arja arpnyo ulaong haba penpau ya ka jingkermen ba on la ban pendap hakapuar balabo. Kat ba hakawat ka baar ulaong ba on pendap jingmot hakabayade but ka jingsam Kenang ban pentik na halur kejing penyo ya ka umbam umdi ka babiang syagish nong bapher ki badan New Shillong. Hadian ka committee kala jurip ya ka second IT park building Hashlong Technology Campus ha ka ba chairman ulaong ba ka committee ka sngohon ya ka jingat syaprang jong ka kam what happening ki jing ki bakatanan IT ka yak do. Ka estimate committee ka kujing mat scam ban kemi benya halor ka jing pentre kam ye ki project ba kongsan ki baya day bat upat ba kenang ban penti kena ban pendap hakapor balabu bat ban pendan kampura ye ki jing dan jing na ka benta ka jing mentoy jong ki pat ba Cino yang kilai tu dia ki projek ki kongsan pok kat tengah ini ka ban kong ila yo ban lek ka jing sendan lang ngaku chairman di dekat dan di malamnya di Sierra di Remington Tongkar dan Anji Momin di MLA di dekat komiti estimate ke jungi na yo ban di jungo ya ka foxe untuk supply scheme kabla satu na hamslem na ka daw jom ka jing collapse ke tuano ya ka di well ka bagla drill support ka bagli kumba spasan ko tari nama jing long jing man ke do support ka tuano ke ka semla on pendek ke ka project untuk foxe untuk supply scheme di PG department kita dalam kita brief kita bertai ini buat negara yang jumlah ini kita bertai itu kita lihat ada bertemai pada dua bersenang tu kita boleh bersenang fokus kita air kita bertemai kan kita berlak lihat yang dia kena projek nak kita mentoy berpenpui itu yang bersenang
boxe iba kuwe kabar na iyo ang jungo ya ka New Shillong Water Supply Scheme kaban biang ya ki bentar ka New Shillong kunju sa kumba aku do lai po aku traditional ki ban yo juman toy na kanang scheme but ni smo comment ba kanang wat ka banungkong kapat won ka pendek ka trup ya ka dam ya ka treatment plan but ya kanang ka gravity mainline na do na dam do TP kani the first phase ka ban sa pendek ako sunem Desember ajar arpo nyo ini scam baga PhD department turu kani stop pendek ploy itu kenang bikin yo untuk create rekan-rekan ke second phase kepada ke distribution na po ke TP nang kena mo perang ban penpui haman lagi snong berang po ka New Shillong kan kan wan ke second phase ada dengan building di po ban wan dengan ka komiti itu berkepala di kita ni po IT Park apa di kuwi lagi cakap bagi labor information technology wujud pemerintah atau lay official na kalian untuk IT department untuk Sultan Jula kila ilang ini begini upik the first IT Park jadi kepelayan dalam kubah tu kan isnem ban mentah kan yang sedang kan second IT Park kemudian niat kan kami Sultan kira ada very advanced stage ban pendek ban ini scam ban kini sini banwan standar tu kan yang benar lah dan lipat ba kan kan Pak Kabaru, kaban Prinat, nak minta bio kami jam, nak minta jumlah nang Q ujungnya kan, sains teknologi, beda kat tunjuk kalau minta. Ini scam paling komiti, olah membesar di lagi projek di jembentor jadi baik nak senang jom jumlah macam ni. Kuliah baru, nak yang di estimate komiti jom kan, mereka yang estimate assembly. Ngidap dah kajing sungkumen ka crowd do kata-kata bayak ni ka film karam ngin sawan sa joy. Dan wa iyan. Dan wa susuyan. Pila benar tetian nga. Hindi ka jing ke jongay pi kanam kala. Arpsantrik District Library Jawai. Kasyu kan long khatway kaba RBG kaba Sanbat kaba News po. Try kerkuy ngin sa kendo komplisibon. Amen.